Son dönemde Irak Kürt bölgesel yönetiminin almış olduğu gayrimeşru referandum kararına yönelik tabii üzüntümüz ortadaydı ve buna karşı olan tavrımızın değişmediğini tekrar ifade ettik. وقد أكدنا مرة أخرى رفضنا على القرار الذي اتخذته إقليم شمال العراق أيضا فيما يتعلق بالاستفتاء وكنا متأسفين على ذلك وكان لنا موقف مشترك في هذا الموضوع أيضا. Başından itibaren biz Irak'ta toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu hep ifade ettik. Bundan sonra da aynı şekilde ifade edeceğiz. ومنذ البداية كنا نؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق الترابية ولا زلنا أيضا مصرين في هذا الموضوع. Bunu kabullenmemiz mümkün değildi. وما كان بوسعنا أن نقبل هذا الأمر. Ki arada yapmış olduğumuz bazı uyarılara rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmayınca da bazı yaptırım kararlarını almak durumunda kaldık. ولما لم تلقى تحذيراتنا أذنا صاغية خلال المرحلة قبل الاستفتاء التي وجهناها إلى الطرف وقد اضطررنا لفرض عقوبات واتخاذ التدابير. Ve Türkiye, İran, Irak olarak yapmış olduğumuz görüşmelerle, attığımız adımlarla şu anda olumlu bir noktaya geldiğimize inanıyorum. ومن خلال الخطوات التي اتخذناها نحن كتركيا وإيران والعراق أيضا قد وصلنا إلى مرحلة إيجابية. Tabii şu anda Irak'la aramızdaki ticaret hacmi yaklaşık 9 milyar dolar. وحجم التبادل التجاري فيما بيننا مع العراق بحدود 9 مليارات دولار في الوقت الراهن. Temennimiz odur ki bunu çok daha iyi noktalara taşıyalım. وكل ما نتمناه هو أن نرتقي بهذا الحجم إلى مستويات أفضل. Zira biz her yönüyle bizim komşuluklarımız, kardeşlik bağlarımız çok ileri. لأن هناك روابط الأخوة وروابط الجوار وهي تربطنا بشكل قوي. Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. ونحن نمثل بلدين يحملان نفس القيم الحضارية. Ne yazık ki çok büyük darbeler yedi Irak. وللأسف الشديد لقد تعرض العراق لأضرار جسيمة. Yani özellikle Musul'un geldiği konum ortada. خاصة الأمر واضح في محافظة الموصل. Yani Kerkük öyle, Tel Afer öyle her yer. وكذلك الشأن بالنسبة إلى كركوك وبالنسبة إلى تل عفر وإلى سائر المناطق العراقية. Aynı şeyleri Ambar'da da yaşadık. ومحافظة الأنبار كذلك عانت كثيرا. Yani neredeyse Bağdat'a kadar DAEŞ denilen terör örgütü bütün buraları yıkarak gitti. إلى درجة فإن تنظيم داعش الإرهابي قد وصل إلى أبواب بغداد ومع الأسف قد خلف دمارا كبيرا. Tabii merkezi yönetim kararlı attığı son adımlarla DAEŞ denilen bu terör örgütünden neredeyse ülkenin bütününü %15-20 civarında bunun haricinde temizlemiş vaziyette. لكن الحكومة المركزية كانت حازمة وقد اتخذت خطوات ثابتة في هذا الأمر مما جعلها متمكنة من تطهير كافة المناطق التي كان تنظيم داعش يستولي عليها ما عدا حوالي 10 أو 15% من المناطق. İnanıyorum ki bu kalan DAEŞ terör örgütü de temizlenecektir. وأنا أؤمن بأن ما تبقى من هذه المنطقة التي يستولي عليها تنظيم داعش ستتحرر قريبا. Tabii bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün de aynı şekilde Irak'ta bir yapılanmasının olduğunu biliyoruz. ونحن نعلم أن منظمة PKK الإرهابية أيضا تستغل هذا الوضع. Kandil gibi, Sincar gibi bu bölgelerde PKK'nın bir varlığı söz konusu. وهناك حضور لهذه المنظمة الإرهابية PKK
في مناطق مثل قنديل وسنجار. Ve bütün buralarda da bizler her türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız. ونحن من جانبنا كتركيا مستعدون لكافة أنواع التضامن والتعاون في هذا الموضوع أيضا. Temennim odur ki Irak'taki bütün bu yıkımların olduğu bölgede küllerinden yeniden buralar ayağa kalksın. وكل ما أتمناه أن ينهض العراق من جديد في كل هذه المناطق التي تعرضت للدمار بشكل قوي. Bizler de ellerimizden gelen desteği inşallah vereceğiz. ونحن سنقدم كافة أنواع الدعم التي نمتلكها إن شاء الله للعراق الشقيق في هذا الإطار. Bölgenin barışı, huzuru içinde atılması gereken adımları inşallah atacağız. وسنتخذ كافة الخطوات اللازمة من أجل أمن واستقرار المنطقة. Bildiğiniz gibi petrol boru hattının da çalıştırılması noktasında her türlü desteği vermeye hazırız. كما أننا مستعدون لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل تفعيل خط النفط الأنبوبي الرابط بين البلدين. Kara noktasındaki kapılarla ilgili olarak da görüşmeler zaten karşılıklı olarak devam ediyor. وفيما يتعلق بالمنافذ الحدودية اتصالاتنا مستمرة. Her şey bir mutabakat içerisinde yürüyecektir. وأعتقد أن الأمور كلها ستجري في إطار التفاهم. Merkezi yönetim endeksli olarak bu adımlar atılacaktır. وستتم كافة الخطوات بناء على قرارات الحكومة المركزية. Ben değerli kardeşime ve heyetine ülkemize hoş geldiniz diyorum. أنا أرحب بأخي العزيز والوفد المرافق له مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم في بلدي. Malum bugün aynı zamanda Sayın Başbakanımızla da heyetiyle de görüşmeler yapacaklar. وكما تعلمون أن معالي رئيس الوزراء سيلتقي برئيس الوزرائنا ومع الوفد المرافق له أيضا. Tüm Irak halkına selamlarımızı, saygılarımızı iletmelerini istiyoruz. وأطلب من معالي رئيس الوزراء بأن يحمل تحياتنا الحارة إلى كافة الشعب العراقي الشقيق. Şükran, kefiran, cezilen. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الرئيس الإعلاميون الكرام، جئنا هنا إلى الدولة الشقيقة الجارة تركيا من أجل بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الجارين. Sayın Cumhurbaşkanı ve çok değerli medya mensupları, biz buraya iki kardeş ülke arasında ilişkilerimizi geliştirmek üzere kardeş ve komşu Türkiye'ye gelmiş bulunmaktayız. نحن جزء من منطقة تعاني من نزاعات كثيرة ومن عدم الاستقرار. Bizler maalesef وآن الأوان لكي نتعاون لإيقاف هذه النزاعات. Bizler maalesef istikrarsızlıktan yoksun, sıkıntıların yaşandığı bu coğrafyanın bir parçasıyız ve artık şu an bu sıkıntıların aşılması için gerekli zaman gelmiştir diye düşünüyoruz. بالتأكيد محاربة الإرهاب جزء أساسي من سياستنا وعلينا أن نتعاون ونستمر في هذا التعاون من أجل محاربة الإرهاب. Şüphesiz politikamızın bir türü de bir parçası da terörle mücadeledir. Bu bağlamda terörle mücadele konusunda etkin sonuç alabilmek için işbirliğini önemsemekteyiz. إرهاب الداعشي قتل العديد من المواطنين في العراق ودمر بنى تحتية. DAEŞ terör örgütü çok sayıda vatandaşımızın hayatına kastettiği gibi maalesef altyapımızı da yıkmış bulunmakta. ولكننا وانتصرنا على داعش بقدرات وقوات عراقية وأيضا بسطنا سلطة القانون وسلطة الدولة بقوات عراقية كذلك. Allah'a şükürler olsun, Irak güvenlik güçlerimizle DAEŞ'e karşı zafer kazanmayı başardık ve bu zaferimizin sonunda da Irak'ta bir hukuk devletinin gerektirdiği şekilde ve yönetimin gerektirdiği şekilde de ağırlığımızı ortaya koyduk. غير مسموح لأي جهة مهما كانت غير مخولة بحمل السلاح أن تحمل السلاح في داخل العراق سواء كانت هذه الجهة عراقية أو غير عراقية.
Biz Irak toprakları içerisinde hiçbir şekilde kendisine silah taşıma yetkisi verilmeyen hiçbir grubun gerek Iraklı olsun gerek Irak dışından olsun topraklarımız üzerinde silah sahibi olup faaliyet yapmasına müsaade edemeyiz. حسب الدستور العراقي لا يجوز ذلك وأي جهة تقوم بحمل السلاح خارج إطار الدولة تعتبر خارجة عن القانون. Irak Anayasası'na göre yasaların dışında silah sahibi olan her gruba karşı yasal mücadele verilir. العراقيون في العراق قاتلوا ببسالة وشجاعة. Iraklı kardeşlerimiz Irak'ta büyük bir cesaretle, özgüvenle savaştılar. وهناك من أبنائنا وشبابنا انخرطوا في هيئة الحج الشعبي التي أصبحت قانونا سنه مجلس النواب وتخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة. Tabii gençlerimiz içerisinde şu an anayasal anlamda da güvenlik statüsüne sahip olmuş olan Haçlı Şabi içerisinde savaşan evlatlarımız da oldu. واجبنا حفظ وحدة البلاد وحماية البلاد من التفكك الذي ليس لا يهدد العراق فحسب بل يهدد كل المنطقة. Bizim görevimiz şüphesiz Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak ve sadece Irak değil, bütün bölgeyi tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadele etmektir. حاولنا إيقاف الاستفتاء الذي حصل وهو حصل من طرف واحد بدون أي احترام أو بدون أي اعتبار لمكونات الشعب العراقي الأخرى ولكن للأسف تم إجراء هذا الاستفتاء بدون أي مشاورة وغصبا على الآخرين. Maalesef Irak toplumunun diğer bileşenlerinin görüşleri dikkate alınmaksızın ve onlara hiçbir şekilde saygı duyulmaksızın bir referandum girişiminde bulunuldu. Sadece tek taraflı olarak yapıldı ve buna karşı da mücadelemizi yürüttük. للأسف البعض حاول من خلال هذا الاستفتاء فصل أو تقسيم إعادة التقسيم من جديد وإعادة إزالة الحدود بالقوة وبسفك الدماء. Maalesef bazıları bu referandumda toprağımızı parçalamak, sınırlarımızı yeniden belirlemek ve güç kullanarak bu parçalanmayı gerçekleştirmek istediler. واجبنا كحكومة اتحادية حماية كل المواطنين. كل Bizler المواطنين بغض النظر عن انتمائهم القومية أو المذهبية أو الدينية. Tabii bizler ırkı, mezhebi, dini ne olursa olsun Irak merkezi federal yönetimi olarak tüm Irak vatandaşlarını korumakla mükellefiz. القوات العراقية الحالية هي ليست قوات نظام البعث الصدامي الذي كانت تقمع المواطنين. القوات الجيش العراقي الحالي هدفها حماية المدنيين والدفاع عنهم. Şu anki Irak ordu güçleri, Irak güvenlik güçleri eskiden Saddam döneminde olduğu gibi bazı güçlerine benzememekte, onların yaptığı gibi halka baskı uygulamamakta, tamamıyla tek hedefi tüm Irak vatandaşlarını korumak ve güvenliğini tesis etmektir. كانت أوامرنا واضحة للقوات العراقية بعدم المواجهة العسكرية والمواجهة المسلحة وعدم سفك الدماء. Biz Irak güvenlik güçlerine çok net bir şekilde talimatlarımızı verdik ve dedik ki hiçbir şekilde vatandaşlara karşı silah kullanmayacaksınız ve kan akıtılmaması konusunda azami hassasiyet göstereceksiniz. والحمد لله انتصرت بالأخير إرادة الخير من قبل كل أطياف الشعب العراقي من الكردي والعربي والتركمان والمكونات الأخرى في تحقيق سريان القانون على كل الأرض العراقية. Allah'a şükürler olsun bir mücadeleden sonra Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin ve tüm diğer toplumun bileşenlerinin desteğiyle Irak güvenlik güçleri zaferi elde ederek bütün Irak toprakları üzerinde yasaların teşmil edecek özelliğine kavuşmasını sağladılar. دولة الرئيس أمامنا مهام كثيرة في مسألة استقرار المنطقة بشكل عام. Sayın Cumhurbaşkanı tüm bölgede istikrarın sağlanması konusunda gerçekten de önümüzde büyük bir sorumluluk var. احنا كما تحدثنا طرحنا مشروع. هذا المشروع هو يحقق الاستقرار في المنطقة ويستبدل الصراعات بدل الصراعات أن تكون هناك تنمية اقتصادية حقيقية. Az önce de konuştuğumuz gibi bir projemiz var. Bu proje tamamıyla bölgede istikrarın sağlanması ve bölgede artık savaşlar yerine bölgenin ekonomik kalkınmasını sağlayacak adımların atılması. علاقة قائمة على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى على حساب مصالح هذه الدول. Tabii ortak çıkarlar bağlamında ikili ilişkilerin güçlü bir şekilde devam etmesini önemsiyoruz
ve hiçbir ülkenin iç işlerine şahsi çıkarlar bağlamında müdahale edilmesini de kabul etmiyoruz. وأيضا إعطاء أمل للمواطنين وخصوصا الشباب. هؤلاء الشباب الذين دفعهم البعض باتجاه التطرف وباتجاه الإرهاب وباتجاه حمل الفكر، هذا الفكر الذي يطعن في الآخر ويكفر الآخر. Yine bizden umut bekleyen gençlerimize umut kaynağı olmalıyız. Bu gençlerimiz ki bu umudu kaybettikleri zaman maalesef teröre, radikalizme ve istenmeyen yollara bulaşmış bulunmaktalar. ولهذا يجب فتح آفاق أمل لهؤلاء الشباب من خلال خلق فرص عمل، من خلال التأهيل، ومن خلال مختلف النشاطات في المجتمع. الشباب في هذه المنطقة يمثلون ربما نسبة 60% من السكان، وهو عنصر مهم للتقدم والاستقرار بدل أن يتحول عنصر للدمار كما يريده الإرهابيون. Bölgemizde toplumlarımızın yaklaşık %60'ını oluşturan bu gençlere iş olanakları sunarak, farklı olanaklar sunarak, farklı aktivitelerle, farklı birlikteliklerle yanlarında olmalıyız ve gençlerimizi kazanmalıyız. الأمر الأخير حان لهذه المنطقة أن تنهض من جراحها ومن خلافاتها لنستبدل بدلا عن التعاون حتى ليكون لهذه المنطقة دور في الأحداث الدولية ودور في إحقاق السلم في العالم أجمع. Diğer bir hususta artık bu ülkenin işbirliğiyle yeniden kalkınması ve dünyanın kaderini değiştirecek olaylarda söz sahibi olabilmesi ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunması için zamanın geldiğini düşünüyorum. هؤلاء الإرهابيون قد أساءوا إلى الدين الإسلامي بدرجة كبيرة والدين الإسلامي بريء من هذه أفعالهم. بتعاوننا إن شاء الله ونهضتنا نعيد الوجه الناصع لهذا الدين الذي حاول الإرهابيون أن يسيئوا إليه. O teröristler maalesef bizim dinimize, İslam'a çok büyük zararlar vermişlerdir. İşte biz işbirliğiyle bu dinimizi tekrardan güçlendirerek gerektiği şekilde üzerimize düşeni yapacağız. نحن نطمح دولة الرئيس إلى بناء علاقات عميقة ومتينة ليس بين حكومتينا فقط وإنما تمتد جذورها إلى جذور المجتمع وجذور شعبينا حتى تكون قائمة على أساس صلب. Sayın Cumhurbaşkanı sadece hükümetlerimiz düzeyinde değil, yönetimlerimiz düzeyinde değil, halklar arasındaki köklü ve tarihi bağların tekrardan yeşermesi ve güçlenmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. أنا آمل وأبني على أن تكون هذه الزيارات والتفاهمات مفتاح خير ليس فقط لدولتينا وشعبينا بل لكل المنطقة. شكرا. Ben bu ziyaretlerimizin, bu anlayış içerisinde geçen görüşmelerimizin sadece iki ülke için değil, tüm bölge ve halkları için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben de değerli kardeşime, dostuma çok teşekkür ediyorum.